Munyakirugo bwa sekta ya bodaboda insel ya boliria BAK korwaze kaunti ya Nyamira Dominic Babu nigo ironing buya muno gochia sechinsagia aochi bolendi ichanya kwa chikwana kyabuna ngola tachire obolendi no bwa matobuja igati yebyombe bere byabana bodaboda ebibyararekana bikongusana na okwana chinga kiasanga na bagandi beje korwase omwochokeroka ase okorotota omwaka umwe Babu boigo nigo aganira abana bodaboda kwa maiso chinga kibarasi chipara na boigo kubwatia amachiko mnagotume mulikito Paul Cup okara gukwana chinga kiasangamo n'abagendi b'ekipikipiki na nekorwase stage ya shifling imeyo muchokeroka nigo munyakirugo yeiga wikimbukiri ya PK korwase county Nyamira Dominic Babu atebira umurubiri yiga uratunyaraga bako kagendera se county ngima gwagera nyasaye mbuya mono asato rusina asato igiri bondo yengukora togochio mwaka ritugorara twacha se stage ya shifling bodaboda ye ime ya Masaba North twacha kochaka na barabo yende goro kwa ya Christmas ekitwachakire na naba wish Merry Christmas exercise muneke kegenda close the county more than stage 30 ngo achire abanyagero bongolonje ngo abara abantu babende goro ka early Christmas nigo hanyare ko bagakubabuli abanyakiri gukora stage kwene kibona ngo tumeka bari bisabwa biri bagendera ko babakubusirania unekire ya muyo kubeka umusaso ko cyase cyamate cy'abagendi b'ekipikipiki chinga kiciga cy'isugukum egendo now all the chairmans bari all over the stages across the county all the sub counties whatever they have saved we make sure baira abantu babe Christmas na baro baragere buya as one way yokoronga kingwa korete ga stage yao bali batabwati na baro koro kimubwate weakness yene wo mwakorete kenda stage emwara okorra chinda Babu yo nyara kabaga gukwanira inchira umwako yigo nyara ko bagutware sikane gatiye byombe bya bodaboda igabera nilingambiyana n'abanyanyimba bali bati nabo ko mwasokoleta omurembe yendo kolenga na monere agendera ko bagakubulya abagendi b'ekipikipiki ko wachinga kicinyororo kwene kibuna na barabu ngori bali bitoki birabakonye kwegenderia asobogema chishunjire cyaba keroka kaiberesa tonenga tingwa kerosi yezo itokira ide mu yamono twa solve dinere abantu mbachaka kubwata abantu ofyo nje mune president ye county engimana akane to nebwenza abwatu county nande jinejinga ke abantu bakwirigeri school fees nonya nabo bakubwatu bata registered na akana bali kichibesa ba register ngora bonega chinga kijiri kumundare gutume kukirimiti gose ukiritimba yo kwanga iso mwana bodaboda mwabo njete tune na wakati igonde bwenzi bodaboda na na about the freedom yo kolega asiandons under article 37 ye katiba yetu ya Kenya na bokora bodaboda andons na ndo register enduruka na bantu ba register ba kwa time jena arwete grace period mune president ya PK 3 months omwali ogeni agenda ko bakubuli abagendi b'ekipikipiki kwene kibuna chinga kiciga chimereka yesuguku ngo babali maiso kubwatikana munamabe ali akoletwa mahase ogotabwatia lichiko munatoga ndete kokoba abantu je Christmas na igure jibibi cyagire ko ibuna aba ba driver baito babe cautious nebindo mbiro biritu adebete aba riders mara bajagire ko radi to ko no jasekete chitaya to abwatu exhaust oligere liyo taya igora abantu babwatu boda bange bare tukoti bari kwa fine yitajiri babegete jipikipiki nebi exhaust amangana yitajiri chitali riko chirindu agete marufuku account yetu ya Nyamira ngima tigabantu babege chitachi anomo eginko report rigeta sinikya wanchite kyagatembe kuri Gastin semechega che sub county Masaba North me county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara